Halo muraho abantu mwese munkurikiye, ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze kuri YouTube channel ya Jose Official TV. Uyu munsi tugiye guteka kawunga. Iyi channel yacu ni channel ivuga ku bintu ijyanye n'ibintu by'imibereho muri rusange. Ni channel ikora ibintu bijyanye no guteka. Murabona kawunga rero tugiye guteka ukuntu kameze. Ni kawunga ibirimo karoti, ni kawunga ibiryoshye cyane, uhindura inteko. Murabona ko ibimeze neza, karoti ziragaragara n'amapoavuro n'igitunguru. Niba ari ubwa mbere ubonye iyi channel rero nicyo gihe cyo gukora subscribe, wibuke gukanda ku nzogera, mwibuke kandi gukora like kuri iyi video nuyikunda, kandi urebe video yose. Kora subscribe, murebe video yose kuva itangiye kugera irangiye kugira ngo urebe uko turi bubigenze. Dufite karoti ebyiri, dufite igitunguru, udutunguru tubiri dutoya, dufite na poivre imwe nini. Nibyo tugiye gukoresha. Karoti rero tugiye kubanza tuzirape. Urazirapa mu buryo wumva wifuza. Ngiye ndakoresha ahangaha. Murumva rape bifite ibice byinshi, hari ahanini, hari ahatoya, hari n'ahato cyane. Uhitamo aho ushaka. Tubanza turape rero karoti. Nitumara kuyirapa dutunganya n'ibindi turi bukoreshe byose. Niba ari ubwa mbere ubonye iyi channel, ubanza ukore subscribe kandi ubanza ukore like kugira ngo dukomeze tugire courage. Murabibona rero ko twabikase, ibitunguru twabikasemo dutoya na poivro na karoti twazirapye. Murabona ko bisa neza. Nibyo tugiye kwifashisha. Turaza gukenera umunyu n'amazi hamwe na kawunga isanzwe. Amazi rero turi kuyatogosa ku ruhande, kuyabiza. Turabanza tuyabize tureke abire. Nago ngenzi gukora kawunga amazi atarabira, kandi noneho ndi kuyabiza. Yego tugiye guteka kawunga rero kumbabura. Nago ngenda nateka kawunga kuri gazi, iyo nyitetseho hari igihe binshirirana kubera umuriro mwinshi. Yego murabibona ukuntu tugiye kubigenza rero. Turabanza dukarange ibitunguru na poivro, karoti turaza kuzishyiramo nyuma. Niba ari ubwa mbere ubonye iyi channel, ubanza ukore subscribe, kandi nimba ukunze iyi video uyirebe irangire kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Ikindi ukore like, ukore na comment. Iyo ukoze comment bituma nanjye ngira courage, kandi ukambwira icyo tuzabatekera muri video y'ubutaha. Na YouTube ubona ko abantu bakurikiye ibintu byawe, banakora comment atari amarobo. Rero murabibona uko tubigenjeje. Amavuta nashyizemo, amavuta ashobora kuba ari menshi ariko wowe uzakoreshe makeya. Yanshitse ariko ubutaha ntabwo ari ukunze guteka ubusanzwe. Rero dushyizemo karoti zacu zirapye. Urabona ko ushobora kuzirapa ku kigero cyo hasi cyane kuruta iki ngiki, ni ubushake bwawe. Amazi nayo murabyibuka ko twayatetse ku ruhande, dore tugiye kuyashyiramo. Iyo bihiye, iyo karoti zibaye nk'izikubitwa n'umwuka, ntabwo dushaka ko zihindura ibara cyangwa zishirira. Turabanza tukareba ko ibitunguru na karoti bimeze neza ku kigero twifuza. Tugiye dushyizemo umunyu akayiko kamwe. Yego hari abantu badakunda umunyu muri kawunga, ariko bene iyi ngiyi wayikaranze gutyo ushyiramo kugira birusheho kuryoha. Kuri kawunga ntisaba imboga. Murabibona. Yego dushyizemo y'amazi. Tugiye kureka bimere nk'ibibiramo gakeya nk'umunota umwe. Amazi n'undi yarasanzwe yabize ku ruhande. Tugiye kurindira gatoya. Murabona ko ari ameze nk'ari arabize. Dushyizemo rero agakombe kamwe ka kawunga. Ndakoresha agakombe n'igice kubera ko kawunga amazi yabayemo menshi. Dukoresheje igikombe n'igice, ubwo ni nk'inusu. Nari nakoresheje agakombe gato. Dukoze inusu ya kawunga muri biriya birungo twakoresheje. Yego tugiye rero, murabibona ko bimeze gutya. Tugiye kurwana nabyo. Ni kwa kundi ukomeza ukagaragura, n'ugusonga, urayisonga mpaka ihiye. Gucumba, uracumba nyine nk'uko mucumba bisanzwe mpaka ihiye. Murabona rero haba harimo utubumbe. Ibyiza rero buriya kugira ngo kawunga itakubana ibibumbe, urayiyungurura. Ko hari igihe bino bibumbe biba biterwa n'ubukonje. Ngiye nkunze kuyiyungurura, ariko hano ho kubera sinzi narangaye sinayiyunguruye. Ariko ubutaha ujye uyungurura kawunga. Hari n'igihe usanga haratakayemo nk'utundi tuntu
bikaba ngombwa ko utuyungurura tukavamo ukatubona, nibyo byiza. Yego, nimba ari ubwa mbere ubonye iyi channel nk'uko nagumye kubivuga, ukore subscribe. Kawunga urayicumba mpaka igashya. Kawunga idahiye itera indwara. Urabizi ko kawunga idahiye ishobora no kukwica. Ni byiza rero kuyihisha igashya cyane. Ngiye rero iyo nyishyize kuri gaze nkagerageza kuvuga ngo nyihishe birananira. Yego, murabona iyo yahiye rero ntabwo ifata ku mwuko, murabibona. Ngiye kuyarura noneho tuyibumbe neza. Iyo maze kuyarura, yego, nyishyira ku ruhande. Urumva iyo ushatse uhita uyirya kuriya cyangwa ukaba uyipfundikiye. Iyo umaze kuyarura rero urabona ko irabumbye bisanzwe. Ushobora gufata akantu k'agapulasitike nk'uko dukunze kubikoresha. Abantu benshi barabikora, njye nkunda kubikora. Sinzi pulasitike ku bintu ngo bishyushye ntabwo ari nziza, ariko iyi ntabwo ishyushye cyane. Tugiye kuyibumba. Mfata agakombe gasanzwe ka pulasitike, nta gasahani mfite, ukabumba. Iyo ufite agasahani ka pulasitike birushaho kuba byiza, ukayibumba uko ubyifuza ikegerana. Murabona ko yatubutse. Kawunga irabyimba, iyo uyitetse irabyimba. Ni ngombwa guteka nkeya. Nubona itabyimbye jya umenya ko idahiye. Iyo ihiye irabyimba. Hari abantu ngo kugira ngo babone ko ihiye bayikubita ku gikuta. Njyewe sinzi nimba iyo ukubise ku rukuta harya bigenda gute. Iyo ukubise ku rukuta ikagwa iba ihiye. Iyo ukubiseho bigafata iba yatemye bitarashya, ugomba gukomeza. Njye ntabwo ibyo byo ku rukuta njya mbikora, mba mbibonesha ijisho ko ihiye. Ntabwo ifata ku mwuko. Iyo ihiye ubona itafata ku mwuko, kandi iyo ihiye irakomera. Iyo uyibiteretseho akanya gatoya ukayitereka ku ruhande, iyo ihoze irakomeramo gake ukabona yabaye nka keke. Yego, murabibona rero. Ni uku nguku. Nizere ko namwe muzabiteka mukambwira ukuntu bimeze. Kawunga abantu benshi bakunze kumbwira ngo uzadutekere kawunga. Rero ngibi ndabikoze. Rero mwibuke gukora comment, mwibuke gukora like, mwibuke gukora share, mwibuke gukora comment, mwibuke gukora like cyane cyane na comment. Yego, hanyuma muyohereza abantu inshuti zanyu kugira ngo babone video zanjye nabo bankurikire. Yego, mutangire rero munkurikire muri benshi, ngiye nkomeza mbagezeho ibyiza byinshi. Murakoze cyane. Nizere ko nta muntu urangije video ngo anyime subscribe. Murakoze. Naho ubutaha mumbwire muri comment ibyo mwifuza ko mbatekera ubutaha. Hari abantu bajya babimbwira kandi mubona ko mbyubahiriza, nkabatekera ibyo mwansabye. Mugire umunsi mwiza rero. Naho muri video itaha, kandi buri gihe ngiye shyiraho video iminsi 5 mu cyumweru. Murakoze kureba video yose. Bye.